y'uko Arsenal irimo kubireba ikabona ibyo witwa Sandro Tonali bizagorana kumukura mu ikipe ya Newcastle, bakabona Leon Goretzka mu ikipe ya Bayern bitakunze, banareba n'imvune ya Mikel Merino bakabona ko ari ibintu bigoranye cyane. Arsenal size ngizi rero ikaba imaze kwerekeza kuri uyu muhungu uvuka mu gihugu cya Scotland, bamwita rero Scott McTominay. Ni umusore wakiniye ikipe ya Manchester United, aho yaje kuyisohokamo 2024, yayisohotsemo 2024 yerekeza mu ikipe ya Napoli. Yabafashe rero kuba batwara igikombe cya Serie A. Rero ubu aka kanya Scott McTominay biravugwa yuko ngo umutoza Mikel Arteta ngo akunda imikinire ye. Biravugwa yuko rero ngo nyuma ya Declan Rice uburyo akina ngo abona uwitwa Scott McTominay nawe ngo yamubera umukinnyi mwiza. Ese Scott McTominay yaba umukinnyi mwiza mu kipe Arsenal cyangwa nibera aho ngaho gusa icyingenzi no kugomba ko bamenya yuko Scott McTominay arifuzwa cyane bikomeye n'ikipe ya Arsenal the Gunners. Nari babwa kadiru nyine kugira ngo duhite twerekeza noneho kuri Man City ndetse n'ikipe ya Liverpool. Ni ukuvuga ngo ikipe ya Man City irakina n'ikipe ya Liverpool uyu munsi, murabizi cyane 5-5. Abashobora kubanzamo ni ukuvuga ngo Man City, Donnarumma, Kusanov, Magi, ariko witwa Ruben Diaz yagarutse. Ubwo birasobanura ko ashobora gukina n'uwitwa Magi mu mutima wa defense. Mateus Nunez kuri nimero 2, O'Reilly kuri nimero 3, hagati mu kibuga Rodrigo Cascante ndetse n'utwa Nico Gonzalez, Ryan Cherki, Omar Marmoush, Antoine Semenyo ndetse n'uwitwa Erling Brot Haaland. Anako kandi ikipe ya Liverpool iraza kubakiriye umukino. Biravugwa yuko uwitwa Ederson Moraes kuri nimero 2 bamwita Dominic Szoboszlai nyuma y'imvune ya Conor Bradley ndetse n'uwitwa Jeremy Frimpong. Nimero 3 Beros Kirikes, mutima defense Virgil van Dijk ndetse n'uwitwa Ibrahima Konate. Hagati mu kibuga Ryan Gravenberch, Foran Wirtz ndetse n'uwitwa McAllister. Witwa McAllister nawe agomba kuba ari hagati mu kibuga. Alex McAllister kabisa, umusore kabisa ukomeye cyane wakiniye ikipe ya Brighton. Uruhande rumwe Mo Salah, urundi rugakina witwa Cody Gakpo. Witwa rero Hugo Ekitike kataka izamu ry'ikipe ya Liverpool. Iyi match iraza kuba ikomeye cyane. Dufate nimero ku yindi, Mateus Nunez ndetse no witwa Dominic Szoboszlai. Kubwawe wumva ari nde ukina nimero 2 neza kurusha undi? Kubwanje Mateus Nunez ayikinye igihe kirekire kurusha Dominic Szoboszlai, ariko umusaruro batanga ntabwo ari umwe. Dominic Szoboszlai ahakina neza kurusha Mateus Nunez, nubwo we ahakinye kenshi ariko ntabwo arusha Dominic Szoboszlai. Nimero 3 O'Reilly, witwa O'Reilly kabisa wa Man City, umugereranyije n'uwitwa Melos Kirikes wa Liverpool. Ubona ko Melos Kirikes ari hejuru, nubwo rimwe na rimwe yivanje, ariko ubona ko ari umusore uri hejuru cyane. Kandi ikindi Liverpool wibuka ko gifite n'uwitwa Andy Robertson. Urumva ko n'ubundi Man City still aka kanya Liverpool iracayirusha ku kijyanye na nimero 3. Mutima defense wareba Magi uvuye muri Crystal Palace, Kusanov, keretse uzanyemo Ruben Diaz, ariko niyo wazanemo Ruben Diaz akagahagarara na Magi, neceza yuko ntago warusha partnership ya Konate ndetse no witwa Virgil van Dijk. Tujye kora hagati mu kibuga Rodrigo Cascante ndetse no witwa Nico Gonzalez. Abangaba bombi ni abakinnyi baba nimero 6, gusa bagiye kuba bahurira mu kibuga ari babiri. Ariko nanone bitaza gutungurana, tuje kubona uwitwa Antoine Semenyo uruhande rumwe, Cherki, ariko kukijyanye n'uwitwa Omar Marmoush mbona yuko uwitwa Pep Guardiola ashobora kuza kuba yakoraho impinduka. Ariko dufashe Ryan Gravenberch, Foran Wirtz ndetse n'uwitwa Alex McAllister, tukabahuza na Rodri ndetse na Nico Gonzalez na Omar Marmoush,
ni ikipe yaba ari nziza kuko ubona ko Nico Gonzalez na Rodri ni abakinnyi beza, ariko partnership yabo ntabwo yamera neza nk'iya Gravenberch, Gravenberch, Makalista ndetse n'uwitwa Florian Wirtz bamaze kuba bamenyerana. Ni ukuvuga ngo ikijyanye no kumenyerana, ikipe ya Liverpool iracyari hejuru. Uruhande rumwe Semenyo na Cody Gakpo, aho ngaho Semenyo yamurusha kuko Cody Gakpo muri iyi minsi ntabwo ameze neza. Ryan Sherik ndetse na Mo Salah ubushobozi bwe turabuzi. Hareba Erling Haaland ndetse na Hugo Ekitike, n'ubundi Erling Haaland niwe ufite ibitego byinshi kuko Hugo Ekitike afite ibitego 10 muri iyi sezo. No kuvuga ngo kujyanye wenda na finishing ndetse no gufasha izamu, Haaland yaba mwiza, gusa ntabwo bikora ubushobozi bwa Hugo Ekitike usubira inyuma agakina muri build up, akazamuka bakamuhereza umupira agacenga 1 2 3 akaba yatsinda igitego. Umukinnyi ushobora kuba yatsinda ibitego 2. Ni ukuvuga ngo kujyanye no kwataka izamu, Man City na Liverpool barihagije, ariko itandukanije muri defense ndetse no hagati mu kibuga. Yewe n'umuzamu Donnarumma ni mwiza, ariko ntabwo wamukomparinga kuri Ederson Moraes kuko bombi bafite Champions League, undi afite ama Premier League, undi afite rero ibikombe byo mu gihugu cy'Ubufaransa. Numva ko n'ubundi witwa Alisson Becker n'ubundi arakomeza akamurusha. Ubwo rero iyo bageze no mu gihugu mu ikipe y'igihugu, usanga Donnarumma akinira Ubutaliyani abanzamo ndetse n'uwitwa Alisson Becker abanzamo mu gihugu cya Brazil. Ubwo impamvu twabihereye aho ngaho ni ukugira ngo mbereke isura cyangwa se mbereke ishusho ya nyayo dushobora kuza kubona mu kibuga, kubera yuko niba ikipe ya Man City yifuza amanota 3 kugira ngo igabanye ikinyuranyo hagati yayo na Arsenal, nuko igomba kuba yatsinda uyu mukino. Kuwutsinda rero nta kundi ni ukuba mwiza muri details zose zigize umukino, haba mu kudefanda, haba mu kwataka, haba mu gukina umupira, haba ndetse no mu kuba mu gihe mudafite umupira mukaba beza, no mu gihe mufite umupira mukaba beza. Icyo kintu mbona yuko Man City nitagikoresha neza iraza gutsindwa uyu mukino. Umutoza Arne Slot ni umutoza umaze noneho guhabwa intebe hariya mu gihugu cy'Ubwongereza, cyane cyane mu mujyi wa Merseyside, kubera yuko niba Liverpool ituranye na Everton igakomeza ikayobora igatwara ibikombe, ugasanga Anfield ni ikibuga adashobora kuba wajyaho ngo nyine uveho uko wishakiye, ni match iribuze kubikomeye. Wenda tugereranyije tukareba tukavuga tuti amanota nangahe, ese biragenda bite? Niho usanga ikipe ya Man City ifite amanota 47, none ugasanga ikipe ya Liverpool yo ifite amanota 39. Ni ukuvuga ngo byibuze 47 amakipe abiri ari inyuma ya Man City akaba ayirusha, Man City kabirusha amakipe ayiri inyuma amanota 3, 47 48. Ubwo turavuga ikipe ya Chelsea, turavuga ikipe ya Chelsea, turavuga Aston Villa, turavuga ikipe ya Man United, turavuga n'andi makipe agiye atandukanye. Ni ukuvuga ngo Arsenal ifite amanota 56 yizigamye ibitego 32, Man City ifite amanota 47 izigamye ibitego 26, Aston Villa 47 izigamye ibitego 9, Man U ifite amanota 48 ikaba irushwa na Aston Villa na Man City amanota 3. Rero Man U ikaba yizigamye ibitego 10, Chelsea ifite amanota 43 ikaba izigamye ibitego 17. Ni ukuvuga ngo kuva ku ikipe ya gatandatu Brentford, Liverpool, Chelsea, Man United, Aston Villa na Man City, izo kipe zombi zifite ubushobozi bwo kuba zagera gute, zakwishakamo abazagaragara mu makipe 4 ya mbere. Amakipe 4 ya mbere ni amakipe azajya gukina Champions League. Sinzi ko muri uyu mwaka bazatwara 5, ariko ubusanzwe bakunze gutwara amakipe 4. Reka tuze turebe uko bivuze ko byagenda. Ubwo ni ukuvuga ngo Liverpool iraza kwinjira muri uyu mukino yifuza amanota 3 kugira ngo ihite yuzuza amanota 42, ihite iguma ku mwanya n'ubundi yari isanzwe iriho, kubera yuko ikipe ya Chelsea ifite 43. Ubwo bazisobanura mu yindi mikino
izagenda ikurikira. Liverpool 42 iramutse itsinze yahita yizera yuko noneho Chelsea na Man United na Aston Villa, Chelsea na Man United yatakaza, Liverpool yahita ifata umwanya wa 4. Ni ukuvuga ngo Liverpool irashaka amanota 3 kurusha n'ikipe ya Man City. Man City irabona ko ari umusozi muremure wo kwiruka ku ikipe ya Arsenal, ariko Liverpool ikabona yuko gutsinda uyu mukino byo byonyine byayifasha kugira icyizere cyo kuzaboneka mu makipe 4 ya mbere. Igisigaye yo ikazategereza amakosa azakorwa n'ikipe ya Aston Villa, Man City, Man United, Chelsea. Akaba rero ari gutyo bimeze. Nakubwira ikindi kintu tugomba twarebera hamwe, Man City irava kuri uyu mukino wa Liverpool ihite yerekeza mu yindi mikino igiye itandukanye, ndavuga cyane cyane muri Premier League, kubera yuko Man City iramutse ititwaye neza uyu munsi n'ubundi hagumamo ikinyuranyo cy'amanota 7. Mbese hagumyemo ikinyuranyo cy'amanota 7, ugasanga n'ubundi Liverpool yakwitsindiye n'ubundi byaba byarangiye, ko n'ubundi ubutaha buzakina na bwa bukipe nyine buba bugoranye cyane harimo bukipe nka bwa Fulham nyine, kuko kuri 22 izakina na Fulham. Ubwo turavuga kuri 11 bizaba ari ku isaha y'isa 4 za nijoro n'igice, Man City ikina na Fulham, anako igaruke muri FA Cup, ive muri FA Cup ikina na Newcastle muri Premier League, ikina na Leeds, ikina na Nottingham Forest, ikina na West Ham, ikina na Crystal Palace, ikina finali ya Carabao Cup na Arsenal, igaruka muri Premier League ikina na Chelsea na Arsenal zikurikiranye. Ngo Man City zamaze ikina na Chelsea kuri 17 z'ukwezi kwa 4, kuri 18 ikina n'ikipe ya Arsenal ni nyuma y'iminsi 6 n'ubundi. Ubwo rero kateze turebe Man City afite umusozi muremure wo kuzamuka, kubera yuko ni ikipe n'ubundi ya Man City irushwa amanota 9. So Man City yizeye gutwara igikombe, tujye tuvugisha ukuri. Man City yizeye gutwara igikombe, njye niba ndabyibaza nkabishaka bikancanga, ariko ubwo nawe uraza kumbwira muri comment. Twarebye rero Arsenal yo kuva kuri Sunderland, izakurikizaho Brentford muri iyi minsi imeze neza, igenda kurikizaho n'andi ma equipe agiye atandukanye. Turaza kugaruka mu kanya gato cyane tubigaruko. Icyo ngenzi nuko wareba muri comment ukarebamo link ikakugeza kuri WhatsApp.